Nā, ki te Polyfest tonu, no te karare te Waimarie, kia arahina haere tia mātou, huri noa i te Polyfest e tētahi o ngā kaihaka o te kura o ngā puna o Waiorea. Nāna i kite atu ai mātou i te aroaro whenua o te wheako o te tū ki te mura o te ahi, i taua whakataetai nui tai ore. Kia ora whānau, ko te korenga tōku ingoa, he uri whakaheke tēnei no Ngai Tūhoe me Tainui. Kei konei tātou ki te wahi o Polyfest 2020. Whai mai. ASB Polyfest as a true expression of what Auckland City is truly about, and that is a diverse city, and we just celebrate all of the cultures. Kei konei mātou ki te wahi nei o Mana Muscles, titiro mai ki tēnei hamupeka rekarawa atu. Kātahi te hamupeka pai ko tēnei. Kauro atu. I put 4 spoons in it to make everyone else think I was sharing it. But I won't be. Ki te titiro koe ki muri ahau, kei konei hoki te wānanga o te oroa, ECC hoki. Kei konei rātou ki te tautoko i te kaupapa o te rā. Nō hoki kia whakahari koe ngā tamariki i runga i tēnei rā. Tāhua me ki. Ki te tūhe kaupapa Māori anō nei, ka tūhe toa hoko i ngā taonga a tāhua rawa atu whānau, te tiro mai. Hei whakarākei, hei whakatāhui i tō tātou nei hunga taiohi o tātou nei whānau Māori, me ngā tangata hoki no ahi ke atu. So for the festival week, we estimate over 90,000 people coming through our gates over the next 4 days. We have just over 9,000 performers, and that's not only in the actual performance stage areas, but also in our speech competition and our cultural instruments showcase, which is on our diversity stage. So what school are you guys from? Homa! Are you guys here to have fun today? Yeah! Kei konei mātou, ki mua i te atamira nei, ki taku nei tirohanga, e tūana tētahi o ngā roku kapa tama noiho, he tūranga tira rā. Aha kua te heke mai o te ua, kua tau mai ngā tini me ngā mano hei tautoko tonu i te kaupapa nei. Ka mutu hoki tēnei kaupapa i te rā horoi, ko taku hei tū, hei tautoko ki te kaupapa. Nō reira piki mai, kake mai, whakatau mai.